Maya ni matigari kuumana na mwaki uria urakorirwo gituthuka hwai wa biacara-ini ici ire thitĩji nene ya ngari ya Machakos Country Bus guuku Nairobi kuria kihumo kia mwaki ucio gitire kiramenyeka. Ona thengia ngari cia kuria mwaki gwikinyia irejerere no iragunire hanene kuona mwaki ndunatherema makiria. Kurumirira mwaki uyu Ahuuri biacara mwena hathara maratara thutha wa biacara ciao kuhia amu mwaki uracinite nyumba 15 ungikahorio. Nini mwene nduka ino niturahirirwo hwai na gukuma mwaki hindi ciothe na nie ndai na ikwite mpesa na riu tutire kindu turi ni irahire ciothe. David Onditi ni umwe wa Ahuuri biacara gicigo-ini iki niigite miaki ni koretwe kimatwara hathara nene amurere atuthuka motungata makumithaitira ni marekururia muno. Na ile hasara imepatikana hapa ni kubwa sana. Juu maduka yote hata ukiona ilikuwa zimejaa mali. Sasa mimi kwa upande yangu nalaumu watu wa fire kwa kukuja late na hapa ni karibu na mali mazima moto iko. Na pia kwa upande mwingine ningeomba gavana wetu Mike Mbuvi Sonko Gideon Kioko akuja aone hasara vile anasaidia hii watu. Sababu hii watu ni watu yake. Ona gutweka mwaki uyu ni urari munene amwe Ahuuri biacara aria marahotire gwikinya kurare gutengerania na mwaki magithara indo ciao mbere ya uteithio ukite amu matirari na undu ungi mangirahotire gwika. Ni urageririe gutharwo uratharirwo na naihenya no nyumba ta igire ithatu ri ni irageririe ni mwana turageririe na turageria kuruta indo nja. Akihata matigari wira-ini wake thutha wa mwaki ucio, John Mwaki niaugite thutha wa mwaki ucio gututhuka ni marageririe kuhuranira thimu iri ta njira ya gwitana niguo kuhurana na mwaki uyu. Na ndi umwe aria marahirirwo haha na turageririe gwitana na thimu na turoka haha andu othe na turasaidiana na andu a fire brigade. Mwaki urekwirwo kumana na thitima undu uria utari urekirwo mukonde no uthuthuria no urathie na mbere. Ahuuri biacara kumia guuku kaunti ya Nairobi mwena wa Machakos Country Bus ni maratara hathara nene thutha wa mwaki gukorwo gituthuka hwai waira ona thengia gukorwo matio kihumo kia mwaki uyu. Ngiribotera Kameme TV kuma Nairobi County. Ritwa yakwa ni Wanjugu wa Wachira.